The MKP is the only liberation movement in South Africa because those historically tasked with the liberation of our people have abandoned the cause. Inhlangano yomkhonto wesizwe imemedele isigungu lesetulu salenhlangano lesitawuholwa ngumengameli wayo Jacob Zuma. Cabinet calls on members of the public to play their part by supporting government's efforts to prevent the spread of mpox. Indvune office lamengameli Khumbudzo Ntshavheni iqinisekise bantfu bakuleli ukuthi kubhedvuka kwesifo i-mpox kuyalawuleka. We are ready to make it possible that we going through the next round. We are preparing ourselves. Umqeqeshi we-Orlando Pirates Jose Rivero uthi batawenda taba tekudlala kahle ku-CAF Champions League kule season. Asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba nhlesiswati le-State Flap khoma la SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi tindzaba tiyatfolakala ku-YouTube, Facebook, X na ku-SABC Plus kanti-ke ungatifuna ngokuthi SABC tindzaba. Inhlangano yomkhonto wesizwe imemedele isigungu lesetulu salenhlangano lesitawuholwa ngumengameli wayo Jacob Zuma lokutanje lenhlangano ilungiselela kubamba ingomfa ye-Ketchup Hall. Lenhlangano libeyinembuthano nebetindzaba lamhla eJozi eSenton. Lomunye umsebenzi lotawubukana lesigungu lesetulu kulenhlangano kuhlela ingomfa yekucala etawuholwa ngumholi wayo Jacob Zuma. IMK ithi ngiyokuphela inhlangano lushinjo kuleli njengoba leto betikhona ngaphambilini tehlulekile. The MKP is the only liberation movement in South Africa because those historically tasked with the liberation of our people have abandoned the cause. We are fighting on and will never surrender and will not retreat. IMK imemetele Floyd Shivambu njengemhleli wavelonke. Shivambu wente lubito kumalunga lenhlangano ukuthi abumbe inhlangano letophatha. Uthi tinhlangano letingaphansi kwe-Progressive Party satibumbane tibe mzimunye taki MK benhlangano lenkhulu yosita abantu bakuleli. Shivambu uthi kuya kwakhe ku-MK akuhlangana kancane nokuthi utifunela emathuba. Uthi angeke avuka athengise umzabalazo. Attempt for unification is not just an opportunistic one because there were electoral declines of the EFF and all of those things. It's a genuine political discussion, which all South Africans must enter into, those who are in favor of the revolution. Mengameli we MK Jacob Zuma uthi ukhuluma notonke tinhlangano tebantu belibale limnyama ngelikusasa lemkhano libale limnyama ngaphambi kokuthi asungule MK. Ucele abantu bakuleli ukuthi bangakwemukeli kucinzeteleka. Zuma uthemba ukuthi MK ngiyokuphela engasungula inkinga tebantu bakuleli. Uthi uma ngabe MK khonile kwenda kahle lolukhetho lusanza kwendlule inyanga letisithupha isanza kusungulwa inkhululeko yabantu abamnyama isedvude. DA, if you counted aba asebebonile ukuthi iqiniso lifuneka libe njani, there are very few. Ngihamba bafuna phakathi komkhonto mabekhona. Bakhona bambalwa. There are few. There is a serious period coming, which we want to deal with peacefully, fortunately. That's why when we're moving up and down, we're saying we want to have 2/3 majority. Mabhala nejikelelo MK Sifiso Mase uqinisekisile ukuthi lobuholo obuminyetelwe namhla buyinzawo buyoletha kutinda kule nhlangano. Lenhlangano manje ibukene tingcinamba tekuhamba tinkantolo kulandzela ukuthi labalushumi labekadze bamalunga eParliament bayise enkantolo ngenxa yekhishwa kwaba etikhundleni eParliament. Indvune office lamengameli Khumbudzo Ntshavheni itshele betindzaba emva kwemhlangano wecabinet kuthi mengameli Cyril Ramaphosa uselulama njengoba phethwe liso kanzi mengameli wabele tindvuna takhe emsebenti nakucala leliviki ngemva kuyobona dokotela. Mengameli Ramaphosa uhoqise imisebenzi yakhe ngenxa yokuphathwa liso. Sikhuluma nje naselangeni layitola akawuhambele umhlangano wecabinet. He is recovering from the eye infection. His doctors have attended to him. ICabinet iphindze yaqinisekisa abantu bakuleli ukuthi kubhedvuka kwesifo se-mpox ngaphansi kwelawulo. Kufikela nyalo kushela abantu labathathu etigambukeni letingamashumi talesifo letibikiwe kulelive. Ibalishumi nomfica lebeluleme kanzi lababili basemakhaya lapho bagcinwe khona bodwa. These 12 cases were reported in Gauteng, 11 in KwaZulu-Natal, and 1 in the Western Cape. Cabinet calls on members of the public to play their part
by supporting government's efforts to prevent the spread of mpox. Kwemukelwe nekuqiniswa kokuba khona kwabaphoyisa eMpumalanga Kapa kulenzela izinga lelisedulu lebugebengu lokufaka ekhatsi imali yekuvikelwa lefunwa tigebengu. Cabinet supports the deployment of the multidisciplinary law enforcement teams to deal with the high crime rate situation that is prevailing in the Eastern Cape. The multidisciplinary teams include anti-organized crime, specialized operations and intelligence operatives. ICabinet isisolo iyachubeka nemitamo yokwehlisa lizinga lokusolwa kwemisebenzi nekukhalima lizinga letindleko lelisedulu lekuphila. Kusenjalo impilo echubekako emkhatsini kweIsrael nePalestine lokufaka ekhatsi kuhlaselwa kwabantu phaca yindvo lesolo ichubeka nekukhatsata. The summit noted with concern the continuing relentless attack on civilians in Palestine, which has resulted in the loss of lives, destruction of property, and deteriorating humanitarian conditions, and called for an immediate ceasefire, the release of all hostages, and the commencement of talks to bring a lasting solution to the conflict. Sodolopha umasipala weJozi Lomusha Dada Mrero uthi lo masipala utawubukana nalenkinga yekuchuma ngalokungemthetho. Mrero ungena nje kulo masipala kunetingcinamba letinyenti letibukene nawo. Lo sodolopha ukhulumisene nenzatheli yeSABC Samkele Maseko lapha vete khona tindvo lethambe embili labatawucala ngato. Lo sodolopha lusanza kukhethwa. Dada Mrero uthi batawucinisa sandla ekukolekeni imali kulabo labakoleta lo masipala. Nanekuthi leli dolobha selikulungele nekuheha abatshali timali. Morero uvumile ukuthi bugebengu inkinga lenkhulu kuleli dolobha. We will be able to address the much bigger issues of lawlessness, illegal dumping, hijacked buildings. So those sorts of issues we think first and foremost we're going to go aggressive on by law enforcement. Morero uthi benda konke lokusemandleni kuqinisekisa ukuthi takhamiti tinagezi nemanti lahlandekile. Kanzi uthi leli dolobha lisatama kuhlanganisa imali ekuphucula takhiwo ncandi kude wonke umuntu atokhona kuba nemanti nagesi ngaphandle kwenkinga. Been consistent in terms of waste collection. We have been consistent in terms of provision of water and electricity. Yes, there are certain instances where we've had big challenges as a result of the infrastructure. And you'd know that some of the areas run back, it's already affected by water supply, and we're trying to find solutions. Elutsabeni lwenkhohlakalo Morero uthi lokho kutawudzingidwa kabanti emhlanganweni likhotla ngempela sondvo. Etindzabeni teSABC ngingulindelwa Godi eJozi. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lihlikihle isivumelwano sesibili semthetho wetempilo kuhulumende lokuhlikihla kwabanjelelwa kuhlehla kwabosolati betempilo nabosomabhizinisi njengoba bathi bafuna kubukedwe kabusha umthetho wemshwalensi wetempilo wavelonke lebathi awusebenziseki ngendlela longayo nyalo. Mashatile ugcizelele ukuthi lo mthetho wetempilo utawutfutfukisa umkhakha wetempilo uphindze wesekele tigaba tekusebenta kwemshwalensi wetempilo NHI uthi kutfutfukisa luhlelo lokutfolakala kwemithi nemijovo levikela tifo useluhlwini letisetulu kuhulumende. I-Presidential Health Compact luhlelo lolwasungulwa kumengameli Ramaphosa nga-2019. As we implement the NHI, we will build on lessons learned to streamline standards and ensure quality of care, whether it is rendered at a public or private facility. We need diverse expertise as we work towards strengthening health systems and building their resilience for the future. Inhlangano yetempilo kuleli isola lihhovisi lamengameli ngekudlala ipolitiki nakutatuweta inkinga letiphatselene netempilo. Umcimbi uchubekile nanobe ngabe lenhlangano yetempilo nenhlangano yemabhizinisi balile kuvumelana nekusebenta kwalomthetho. Even though we've got, we support the objectives of the NHI, but in its current form, it does not talk about the issues of socio-economic and environmental health determinants. And it just negates all other things. Sihlalo wesama Dr. Mvuyisi Mzukwa uthi kuze lesivumelwane siphatheke kufuthi kube nesivumelwane semaqembu lahlukene hayi bantfu belicembu lepolitiki lelilodwa.
Amaphoyisa athole indzawo lekhicita tidzakamiva eDouglas Dale enyakatfo yeJozi lapho kuthethwe khona tidzakamiva letingabita imali lengaba ngu-80 million randi. Lokho kuyakholela ekutheni kuboshwe bantfu bangaphandle lababili. Khomishana wamaphoyisa eGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni uthi labasolwa bebakhicita tidzakamiva lesatiwa ngeMandrex. Kuthethwe imishini lemibili lekhicitwa ngayo kwatfolakala netibhamu letimbili letingekho emtsetfweni. Kholelwa kutsi umnikati walendzawo uyicashisile. One can say that this process of operations of producing these drugs is transnational. The street value of these drugs, one can clearly indicate that as the street value of approximately 80 million, because that machine is a high-pressured machine which can produce within a second quite a number of tablets, and then in an hour then it's also high volumes which it can be produced on this crime scene. Nasibiye titolo. Masipala welidolobha iMbombela uthi akulungele kunatfwa emanda semjindi eBabathini eMpumalanga. Asikwamukele mbuyele esigabeni sesibili setindzaba teswati nawe cetsa kungena ukhethe kahle hlala nathi kusekhona. Umholi wenzabuko eNtshonalanga yeMthatha Dalizenzo Mareke uticitsile letinsolo letithi nguye lonesandla kulokukhishwa kwabosomabhizinisi benzawo imali ngenkani ngenhloso yokuthi batawutfola kuvikelwa. Inkosi yesive sebathembu buyele ekhaya Dalindyebo ngiyo ke lethe Mareke uyatsinzeka kuletigameko. Letinye takhamuta seNtshonalanga yeMthatha tisekela umholi wato Dalindyebo Mareke bagceke emavi lapha emzele inkosi yesive sayabathembu buyele ekhaya Dalindyebo titsayekile kufaka impumulo yakhe tukwetindzaba talendzawo. Ubuxoki ubuvuvu into ye-protection fee akho nto ena-protection fee apha zange futhi sathetha ngento ene-protection fee apha lulwimi embarheni. Mareke losolwa ngaletento letichubekayo kule ndzawo utiphile letinsolo lapha eCwatona. Ananto nokwaza ngegaraji uthe ndadasukelwa ne unengxaki yakhona nomhlazi wami uthola ukuthi abetawuni kwendawo zinebhizinisi umzekelo kunabantu abahlutshwa kufuna imali kanje athe procent fee omnye afike ayegama lami ngizosiqo athi uthini ngubani. Takhamuta seNtshonalanga yeMthatha tiphume ngetingane tivikela lomholi wato. Into ebangela basibe lapha into eyenziwe ngukumkani izolo ethuka inkosi yethu eyayonyulwe sithi singabahlali balapha eMthatha West sayonyula ngokwethu and ke thina ngokwazi kwethu zange simbone ubuyele ekhaya thina apha. Mareke uthi igama lakhe licekelwe phansi njengoba bemthetho kude lebakutholile. Khona umhlakazi wakwaHawks usithandwa le akumahawks ngathi ngigcina imindi ngixayise nje ngilikosi yami lento uyibuza kumi into engekhoyo wathi ke ngiphendulayo Mareke siyabazi lo nto ithetha sayaza yikho khake ngoku asifuna ukuveza abantu ngobani aba benza lento. Kufuna kwemali yokuvikeleka kumabhizinisi kunemthelela omubi emnothweni wamabhizinisi amancane njengoba manyende amabhizinisi avaliwe kule ndzawo. Emaphoyisa sekasungula inombolo bantu bangayishayela nangabe bafuna kubatisa ngokuthathelwa imali. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe tigameko letfutetona leti tiyenteka yini endzaweni yangakini. Izinto ezinjengalezo zenzeka impela akukho fanele ukwenze fanele ukuthi ukhokhe impela uma ukuthi nje ukwazi ukuba report abantu abenza leyo nto leyabakhokhisa ube ungabaqashanga khokha uma ngabe ungakhokhi ibona abazokuhlalisa libhojozi belokhu bekubamba inkunzi. Cha gameko kufanele leti atiyendekile kancane endaweni yakuthi bezingakabi bikho-ke ngakithi lezi gameko ezenzeka ngapha ko-Eastern Cape nakwezinye iy'ndawo kodwa zingagcina yifikile uma ngabe kukuthi abathathelwe iy'nyathelo abenzi balobubi. Siyabona kwenzeka kakhulu especially abokufika kufana amagula amasomaleni nabo bagadwa njalo banama-securities wabo abantu ababagadayo njengabo masomatekisi babagada njalo bese baba nemali abayikhokhayo. Ezigameko msakazi ziyenzeka endaweni yangakithi mina ngicabanga ukuthi kunendawo lapho singasenzeki khona yonke indawo sizenzeka. Lokho ke la ngihlala ngakhona bengingakenzeki kodwa ke sesiyezwa ukukhulunywa ngakho mhlambe ke into izohamba ihambe yenzeka ukuhamba kwesikhathi maduzane okwamanje cha kusathula impela.
Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke thweswa kudiphendulela ngawo. Masipala welidolobha iMbombela uthi akulungele kunathwa eMandasemjindi eBhabathini eMpumalanga. Lokho ke kulandzela ukuthi kumenyetelwe ukubheduka kwesifo sekhanjiswa siso emavikini lamabili lengcile. Ngekusho kwelitiko letempilo bantfu labalishumi-nesiphohlongo abangenise esibhedlela bakhala ngesisu. Takhamuta lendzawo tithi lo masipala akakhuluma iliciniso ngesimo semanda lendzawo. Uthi sekakulungele kunatfwa amanti emjindi lokhu kuta ngemva kwekwesaba kwetakhamiti kulandzela kubikwa kwetehlakalo tesifo sekuhanjiswa sisu. Labanye bagcina sebangeniswe esibhedlela. Thembelinhle Masilela loneminyaka lengama-36 uthi akawethembi lamanti. I've experienced the diarrhea since week before last and last week. Even now I'm even scared to use the water because this water, I don't know what's in it. I don't know what they have done in it. It's killing us. Masipala uthi uwahlolile lamanti kanti akulungele kunatfwa. The city of Mbombela, we have done several tests over the past 2 weeks to ensure the water quality that we're giving to our communities. We have, through the samples that we have taken them to accredited labs, found that the water of Umjindi is not contaminated, so we are giving them quality drinking water. Nanobe kunjalo takhamiti ativumelani namasipala. The matter of the water is there. When the municipality said it's not the water, they are very lying to us because it is the matter of the water. Takhamiti tende lubito ukuthi masipala awahlolisise lamanti kabusha kude kutosombululeka lenkinga. Masipala weSigodi ingagamudiri mulima eNorthwest wendelibito lokuthi amaphoyisa angenelele ekulwisaneni nekumosha kwetakhiwo ngcantemandi. Sekuphele amaviki isolo takhamuta seLichtenburg letingaphasi kwamasipala iditsobohla dikhala ngekweselakala kwemandi ngenxa yekucikelwa phasi kwetakhiwo ngcantemandi. Benemonakalo lomkhulu nakumoshwa impahla eLichtenburg Waterworks iphathimandla ticele ukuthi kube nekubambisana kucedza nya ngalesehlakalo. It is not an innocent crime. It's an organized crime. So we spend millions because of vandalism. If they don't vandalize, they steal. We know a problem of vandalism, but there's also a big problem with the supply of water that is not sufficient. As the mayor said this morning, the reservoir was at 80%. Takamuti ngito letitfola emachaphatelo. Bukiti jara re tlhoka metsi. Uthi sekuneminyaka babukene nenkinga yemandi. Isa batho ba bakafa. Ke montsha mo plekeng yema mara no it's almost there. Uthi yena ke usemusha kulendzawo kepha angakujabulela kubona lesimo sishintsha. Ya awakathusa re metsi ko godimo kwa atsho. Kuletinye kufanele tikhiphe imali yato kwendela ukuthi tikhone kuba nemandi. If I run up the numbers, I have to bring in from the farm once a week. I come in, I fill the tank, and then I have enough water for the house for the week to follow. So we can work per kilometer. Well, it could be running up to 600, 700 rand a week. Masipala lomkhulu weSigodi ingaka Modiri Mulema uthi uvule licala lekuyeba nikumosha impahla. Kanzike tumakethe tetimali lirandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye mave. Lirandi libita 17 rand 99 cents nalicatsaniswa nelidola lasemelika pondo waseBrithani ubita 23 rand 57 cents. Li-euro libita 19 rand 98 cents lipule libe 1 rand 34 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $2,477 le-ounce. Platinum ibita $944 le-ounce welonga wahlutwa ubita $76.89 umphongolo. Kanzike nasibuka temidlalo umceceshiwe Orlando Pirates Jose Rivero uthi batawendaba tekudlala kahle ku CAF Champions League kule season. iPirates ibukene nemcansa njengoba ke itfolana neDisciples FC yase Madagascar kusasa ebusuku emlendeni wesibili.
I-Orlando Pirates ibukene nobumatima bekudlala kahle ku-CAF Champions League. I-Pirates yaphumelela indebe ye-CAF ka-1995 kwathi nga-2013 yahlulwa kumancamo, kepha kamuva Dinva athambi kahle kuleli qembu ku-CAF njengoba lagcina nga-2019 kufinyelela kusigaba sema-group. We are ready to make it possible that we going through the next round. We are preparing ourselves to win the match. We don't need to win the game 10-0. We just need to win the game. We are prepared. We playing home. We confident. I-Pirates ehluleke kuphumelela umdlalo wayo no-Disciples FC yaseMadagascar emidlalweni omlendo wokuqala okuhlukela ukungena kusigaba sema-group. Kaze lo mdlalo uphele ngokulingana ngelicanza. Jose Riviera uhlulekile ukuchaza ukuthi behluleke kanjani ukunqoba kulo mdlalo. I can tell you a pile of typical sentences in this type of scenarios, but the truth is that we need to play close to our best performance one more time is what we are looking for. Having a good beginning in every game is going to be a key. Captain Pirates Innocent Mayela uthi badlali belicembu lakhe bafuna ukusebenzisa i-CAF njengelithuba lokukhula. It's an opportunity for us to grow within the competition and approach the competition with a lot of humility. But yeah, we're looking forward to compete with the best in the continent and test ourselves. Lutawuphumelela lo mdlalo utawutfula ne-African Stars nobejwaning Galaxy emidlalweni ekugcina ekuhlungela kungena kusigaba sema-group. Asesiphoze ke Mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi lethambe embili kuletiphume embiteni kuligwalagwala FM. Sibusa ahlobile yini emandi eBhabathini ukuthi bantu bangawanatha uphethe tipi Mlingani. Ishonele Dora siyavusela kwenithimba lakho eJozi sivusela nokumbukela kuzoba eSwati ekhaya nembala ke masipala weCity of Mbombela kulesifunda sempumalanga uthi emandi la kaphakela kulo masipala leyanzayo yasemjindi ahlobile futhi ke akahle kusike bahlali basemjindi bangawasebenzisa kulandzela lehlakalo lesifo seyishewo lesitibiwe kuleyanzayo emavikeni amabili la ke ndwe lapho khona ke inqwaba yabantu bangene baphuma netibhedlela ngetolo kwaloko siphesena lesisa ke umnumzane Floyd Shibambu nenhlangano yeMK Party njengoba ke namuhla lenhlangano bekase bambe komhlangano betindzaba lapho ke umnumzane Floyd Shibambu anike ke sikhunda sokuba ngumhleli embisi wavelonke kunake inhlangano yeMK Party siboleke indlebe emlaleli ngesimbi esithupa zomathi bensimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala akwanze itora lelithimba lakho sihamba malehle mbukele ekhaya. Asibuke kakhulu Mahlalela ticala phaketa lamuhla siphinze futhi sihlangane ngalokutako tikhona ke kusasa ngelwimi lesindebele kanzi ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu nanto zakhe Mathebula bukela kubeli lokuhle. Ngetela shola lingena nzabatalo kanjalo ngetela shola lingena so simo selitulu sibuka kakhulu ke Dora Mabuza kanzi ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mawukhuphuka etifundzeni lekubalwa ke sifunza kwaZulu Natal njengoba likhombisa ke ngibhonya ngemafi kakhulu kati etileto tifunza leto kanzi ke naselangeni la kusasongola lomuhle asisekhona lawo mathuba emvula kakhulu kati encenyeni esifunza ke la ikwaZulu Natal njengoba ubona ke la nato ke la tiphathu tenkungu kanzi ke mawehla yenshola la ngakapa ngalo lomuhle asisekuba khona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% kanzi ke limbonye nangemafu kuleto tindzawo leto kanzi ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service khombisa kuba nemoya ke lomkhulu lovungutako ngalekela eKapa njengoba ubona ke nelwandle etifundzeni ke la lethelugwini live njengoba likhombisa ke kuthukuthela kanzi ke kwalelo muhle naselangeni la kusasa khombisa ke ukuthi ngahle kuchubuke ke umlilo ikakhulu kati enceneni nesifundza ke la eNorthern Cape njengoba ubona kanzi ke nalomoya ukhombisa ke kukhuphuka kwenceneni nesifundza ke la eEastern Cape bantu ke bacaphela kakhulu kuleto tindzawo leto kanzi ke masibukela ke la emazinga ekushisa kuthi emenjane langeni la kusasa masibuka ke la sifundza eGauteng ngaleke ku Pretoria Bronkhortspruit lapha ku 23 likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ke nangale ku Vereeniging kanzi ke la sifundza iLimpopo indzawo lefana ke lana bomusina lipholile njengoba lapha kuye ke la 19 nangale kubotho hoyandlo kanzi mabuke emokopane ePilabile eThaba Zimbi hleli lapha kuye ke la 20 ngalo lomhle likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanzi ke sifunza impumalanga tindzawo lefana nabo Sikhukhuza likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ke mabuka kuBombela wehlela emjindi wafika ngale kubokhaleni kamashayane uyophumela ke eKapmendel njengoba lipholile kuleto tindzawo leto kanzi ke sekunda kuyobe kubanza ke ekseni nangale ke Standerton njengoba lilapha ku 3 kanzi ke sifunza kwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kuphola nangale bo Ulundi njengoba lilapha kuye ke la 19 eDurban ePort Shepstone hleli lapha ku 20 kuyobe kubanza ke Kokstad ekseni ke phakathi customer dinner lithi ke kucubala njengoba lapha ku 23 kanzi ke sifunza eEastern Cape mabuka kufanele indzawo lefana nabo Graphic yashisa kuleto ndzawo leto njengoba hleli lapha kuye ke la 31 nangalo kwano Joli njengoba lapha ku 30 mabuka ndzawo lefana nabo Mthatha likhombisa ke la kuphola njengoba lapha kuye ke la 24 kanzi ke inshora la Kapa le ku Western Cape indzawo lefana nabo Vredendal likhombisa ke kufuthumala nabo Glen Williams njengoba hleli ku 27 eBeefort West yashisa kuleto ndzawo leto njengoba lapha kuye ke la 31 nawubuka ke ku Riversdale nakhona lishisa likhipha umkhovetsheni
njengoba ehleli lapha kuye-ke la 30 ngwalelo muhle kanti-ke la masibuka-ke sifunza i-Northern Cape indzawo lefana nabo Sutherland kuyobe kubanza-ke ekuseni njengoba lapha ku-3 ngesikhathi lemadina libese libaka lapha kuye-ke la 25 kuyashisa-ke la e-Uppington njengoba ehleli lapha kuye-ke la 30 kanti-ke e-Free State indzawo lefana-ke la nabo Bothaville kuyakhombisa-ke kufuthumala kanti-ke sasolbek lipholile ngwalelo muhle -1 lapha-ke la e-Frankfurt ngwalelo muhle kanti-ke i-North West indzawo lefana-ke la nabo Vryburg nangale kubo Tosca likhombisa-ke kufuthumala ngwalelo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle